Kongina kuni ate atongeria bakanisa Igembe North bawatanirite na kari ukiria kayuko ukania Makarika ya cheki muombire jara yonekete otabarikia ntereo bone nyuma ya kamiti ira yabwithirwe ni Rais Ruto ntere kwithire watilete kanya gatuthato ki Makarika ya nthurune yonthe ya Kenya. Nicholas Chabari gatumenyethie cio. Kwina kwase githomo mpara poverty ni changia muno mantu family conflict. Kulingana na ripoti ira yanenkerwe mutongira mugongo Daktari William Ruto ni kamiti ira yatongoretwe ni Nancy Baraza yonanitie ati kaunti ya Meru ni imwe ya kaunti ira itongoretie na mantu omegie kurukuragwa na kinya mantu megie ndo acheke megie na mantu mangi mathuku ontu babutumite atongoria abakanisa batongoretwe ni Bishop Julius Gitari wa mwana atongire bangi bathina mbe na kuga ontu boboti bwega anjabu batu turi Meru kuritweka batu itu number 3 atendene ya ndo jianja kana kurana kana tukurana kuika kuromba antu ba Meru na antu ba kanisa utere kondi mbea. GBV cases in Meru County over the last 6 years is very high. Actually last year kurari na 1734 cases reported only in Igembe region. Na baka na data actually show in Igembe North constituency irare 876 cases, the cases that were reported. Arira kwitha kwina family conflict isi affecting muno future royo no ntu mwana kwina conflict ateto maboya mwana kwina conflict atewa na basic needs atera boya na bibi amu affect githomo yake na rira githomo ke affected generation royo kwa affected ko kwenda kuira atongoria betu bonde ba kithirikari na ntu bonde stakeholders bonde wa community twende kuwatanira kuthiria thinaye kirende bakuromba ni antu obonde baumire na bone uma kwina thina kaunti ya Meru nikenda bathina mbe na guchwa mbetere ya athina ino chionde na guchithiria aburuno ikenda mugongo gwithiro ri umwega. Reactions yakwa ni thairo kanya ka stakeholders bonde to on the drawing table to sioria ina thina yongwa isa yetu atongori betu elected nenya bara bate elected the CBOs leaders bara bonde be Meru County, the NGOs irasi Meru County. This is asiari nenya atori nenya ana iromba ryako kurumba badu turi antu ba Meru tuimenyere ke mantu yontu ure kondi mbe nangira kanisa twithire turi antu bara komba kuunjia kano tumiria twibaritana semina twibelekeza kiri untu boboya na kinya bara bangi bakuzika stakeholders bonde na wabaririe Igembe North Petan Class Chabari.